ambulante baixa e Hospital Nasional Guido Valadares, veterana Madalena Kasiang sosarasik ai moruk dala rua ia clínica privada. Veterana Madalena Bidal Soares Kasiang, baixa ia sala cuidado cardiologia intensivo ICU, Hospital Nasional, baixa quase semana ida ona, tambah sofre moras infecção fuang. Paciente veterana Kasiang senta triste, tambah tem que sosarasik ai moruk infecção fuang niang, ia clínica privado sira. Tui receitas nebe médico sira fo, tambah realidade stok ai moruk ba moras fuang hotu. Perintah makabahira hamid puan kape nakundo hamid puan may kusalisan may kusalisan may daw puan tadambe hamid puan sa nagmuto may tero panpahira may siwa poko dia klinik bersolan niya sirahatu hore kasi pamatan kami moras na komplikado amla berpura yang boleh temu kita berbalan di hospital terus may tokokaro may karakteran ini tahu todo emergency sirap poko yang tabot ke basi sisi tentang dengan basiannya bahagia usai betul sila yang terbaru di bulan ini dari atas semana yang sama obatan musim dia kan itu mau disebut solam itu sama harus sekarang oke siraras kali menurut sampai naik menurut kami harus Pantabara kami lihat sini adalah salah betul. Sila internet doktor la salah betul la salah. Tambah, ay muruk bazia bausami itu alokasi gubernur. Quando gubernur alokasi itu lato, era hospital kurang muruk kurang berapa. Sila kurang tiga minor saya. Buat dia pakai sila tinggal lagi. Sila kami pasien yang kami ada tinggal lagi. Kaya mesti jelaskan. Kita pun nak beberapa kampung tambah yang kita amor pangkuling ng pausamento niya kaya makalokalato ka natuloy banur ko yung kurang ilo sa hospital niya bigyan ko tomatin sa hospital niya matiri masok ko bawang sana tidak berarti mo sa kahadir malumay hospital mahili kahadir sa kasi amor ko niya hiyo mari ang halang batang katurya Lagi mas buat sih nurut lebih nak yang patah natin nurut sih punin siya magpahola lahat tayo punin natin ang ikolega sila posible natira ka masih bisa makapagpaso sa Yesus ay kanya bata lago kaya sosok na yun ako si sosatan umite po ni ko sosatan si Maitan talaga Tambah ni recomenda ba governo tem que tahu importância ba emanya moris ba emanya vida tambah ba hira ay moruk makla iha perigo ba paciente sira nebe precisa tebes tulong. Antes ne médico cardiologista informa ay moruk ba tratamento moras sira hanesang moras fuang inclui pulmão yang suficiente hela mas be realidade paciente sira tem que sosarasik ay moruk. Reportagem Melda Fátima, televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau ten informação atual dia kliu kita haluha hane yang botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.